Ucapkan salam saat sampai lokasi. Assalamualaikum. Lalu baca doa mancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Lalu lemparkan kail ke air. Assalamualaikum. Hari ini saya mancing di Pok Tawa ya. Jangan lupa follow and subscribe YouTube Johari Yunus. Okey. Dan kalau ada naik gong-gong besar nanti saya update semula ya. Okey, assalamualaikum. Saya review sikit kawasan Pok Tawa ni. Air dia besar sikit lah hari ni. Okey, mungkin hujan di belah hulu ya. Okey, ni keadaan ni. Sebelah sana nampak tu sangkar dijongkai. Okey, sangkar dijongkai. Dan sebelah sana air besar jugalah. Okey. Dan air kadang keruh. Okey, hari ni saya pasang 3 joran dululah. Okey. Assalamualaikum. Di next video. Assalamualaikum.